Preduzeće Antares je osnovano 2008. godine u Senti kao najnoviji član grupacije Antares International Group koja se bavi proizvodnjom i dizajniranjem kancelarijskog nameštaja za sedenje. Naša osnovna delatnost je kvalitet, udobnost i dizajn kancelarijskog nameštaja kao neophodno sredstvo za rad i produktivnost. Osnovni cilj je da našim klijentima pružimo udobnost na radnom mestu, a samim tim da idemo u korak sa novitetima u dizajnu radnih stolica. Nudimo širok izbor različitih modela kancelarijskog nameštaja, radnih i direktorskih fotelja, daktilo, dečijih i konferencijskih stolica. Ono što je inovativno u našem programu jeste Genidija radna stolica. Inovativne funkcije i dizajn stolice su ono što je čini jedinstvenom. Profesionalna je po samim njenim funkcijama uz prilagođavanje prema vašim potrebama sa preciznim finesama inspirativnog i ekskluzivnog dizajna. Možete nas posjetiti u našem salonu na Novom Beogradu. Adresa je Antifašističke borbe 23Đ, lokal broj 9. Kontakt telefoni su 011 6303 962 i 062 669 068.